Karibu injira. Komera cyane mete. Komera. Gato gatebe. Murakoze. Yego, muri bande tubafashe. Nje nitwa Pastor Mubimba. Ahubwo waba uzi Yesu Kristo w'i Nazareti? Yesu Kristo w'i Nazareti? Ko nkunda kujya kunywera kabutunda i Nazareti no kujya kuruhukirayo. Ndikuba namuzi. Okay. Ndaza kubaza abahire ngo nibambwira ko n'umuntu nzakubwira nta kibazo. Uwo Yesu Kristo rero ndamabaza urupfu rwe. Namaze urupfu rwe. Nasi yo kese ariko hari kiziho. Oya. Yadupfiriye ku musaraba kubera ibyaha byacu. Okay. Okay. None ibyaha byaragiye birabarenga, ibyaha byo kwambura abantu, ibyaha by'ubusinzi. Oya ndacyavuga. Uburiganya, gusambanya abana bakiri batoya. None yanze kubayishira muhitamo kumwica. Oya none ukaba uri kwamamaza urupfu rwe. Oya ahubwo reka dusome. Niba Pawulo yandikiye Abanyaroma. Nese iyo baruwa yadufasha mu iperereza. Oya reka dusome. Biraza kugira icyo bidufasha mu ngomo. Bavandimwe, nkuko badushize mu nzu y'imbohe, ariko kubw'igitangaza iminyururu yaracitse, tuvamo twembi. Amen. Mubamo mwembi. Yatorotse na kasho. Umuntu ibyaha bikomeye yatorotse kasho. Oya uwo Pawulo. Oya. Sori gato ndaje. Umva. Alo, niriwe. Yego. Nitwa Maître Kayizari, ndi umwigisha amategeko wa rubanda. Iwanjye nasuwe n'umuntu, ariko uwo muntu arakekwaho ibyaha bikomeye. Afite amakuru y'abantu bagenda bapfa ku buryo budasobanutse. N'abatoroka kasho. Ubwo nyine niyo mpamvu nari mbahamagaye, namukingiranye neza nta hantu yaca na hamwe. Okay. Sawa murakoze.